Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunze ba Home News TV, turabasuhuje aho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru agezweho muri aya masaha, aho tugiye kubabwira byinshi bikomeje kugenda birimo biravugwa. Tugiye kwibanda muri teritwari ya Walikale, imirwano yabaye muri weekend ishize ndetse kugeza aya magingo tubabwira uko bihagaze mu bice bitandukanye. Rero by'iteritwari humvikanye urugamba rukomeye cyane rukomeje guhanganisha Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23. Amakompora aracyari menshi cyane, turaza byose kugenda tubigarukaho. Ikindi waza kubumenya rero nuko FARDC nayo yiyemeje afashe umwanzuro ntakuke wo kuba uhangana no gushwanyaguza inyeshyamba za ADF zisha abaturage cyangwa abasivili 43 bari mu masengesho mu ntara ya Ituri muri teritwari ya Irumu. Turaza kubabwira kandi ko igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi cyamaganiye kuri bitero cyangwa se ibyo gishinjwa kuba kiri gutegura ibitero byo kwivugana abanyamurenge gifatanyije na FDLR n'imyitozo n'intwaro kiri guha uyu mutwe wa FDLR. Byose turaza kuba tubigarukaho. Ikindi wamenye umutwe wa 23 nawo wamaganye ibitero byose byakorewe abasivili muri Ituri, ndetse turaza byose kuza tubisasanura. Reka nizere ko mumeze neza abadukurikirana mwese. Umuntu uzi ko yakanze subscribe turamukunda cyane kandi amenye ko ari uw'agaciro n'uw'ingenzi cyane hano kuri uyu muyoboro wacu. Dutangirana amakuru yacu rero, niba ukiri mushyashya ariko twakwibutsa gukandaho kandi turagusuje aho uri hose uri kutwumva. Kuri uyu wa mbere rero hongeye n'ubundi kugaragara ituze mu mudugudu wa bita Kalinga, ni mu gace ka Banamulema, ni muri groupement ya bita Kisimba, akaba ari muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano rero n'ubundi yabaye muri iyi weekend ndetse iyi weekend ishize hagati y'inyeshyamba za M23 n'iza Wazalendo, ubu ngubu hongeye kumvikana gahenge. Amakuru kandi agera kuri Actualité Dossier y'ikinyamakuru gikomeye cyane ari muri Congo avuga ko inyeshyamba za FC23 n'ubundi zavuye muri Kalembe cyangwa se Kalonje zagabye n'ubundi icyo gitero ku birindiro bya Wazalendo aho bita Ikalinga ku wa gatandatu, mbere n'ubundi yo gusubizwa inyuma n'abasirikare n'ubundi bagiye batandukanye. Iyi mirwano rero n'ubundi iravugwa mu bice bigiye bitandukanye kandi iravugwa mu gihe ibiganiro bikomeje kubera idoha muri Katari hagati ya guverinoma n'ubundi ya Congo n'inyeshyamba za M23 bigikomeje kugenda nabyo bifeiringa. Impande zombi kandi zashyize umukono ku itangazo ry'amahame n'undi asaba ko imirwano ihagarara cyangwa ihagarikwa byose, ariko biracyakomeje kuba insigamigani n'amasigara cyicaro. Ariko n'ubundi uyu mutwe wa M23 ukomeje kumvikana mu mirwano ya hato na hato n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'Abarundi n'abandi bagiye batandukanye, ndetse bakomeza kugenda bamagana ibi bitero byose bavuga ko batarimo barubahiriza ibyo bumvikanye. Tuve hano rero muri teritwari ya Walikale tubabwire ko ariko bw'imirwano ku munsi w'ejo yari ikaze cyane, ariko ubu byibuze abaturage bongeye guhumekaho. Tujye ku ngabo za FARDC mu mujinya mwinshi, mu mujinya w'umurandurazuzi ziyemeje guhiga bukwari inyeshyamba za ADF zishe abantu bagera kuri 43. Ni ubwicanyi rero n'ubundi bushya bw'ubugome bavuga ko n'ubundi budashobora kwihanganirwa bwakozwe mu ijoro ryo kwa 23 no kwa 27 Nyakanga 2025 ahitwa Komanda muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri. Ni mu gihe rero n'ubundi bari mu masezerano ni mu gihe bari mu masengesho mu rusengero rwaho muri ako gace byabereye, ngo byibuza abasivili 43 bahise bicwa nabi ku buryo buteye ubwoba, batemaguwe n'inyeshyamba za ADF cyangwa se MTM zifitanye isano n'ubundi n'imitwe ya Kisilamu cyangwa se n'amatwara ya Kisilamu. Abandi benshi rero n'ubundi bakomeretse bikabije nk'uko byatangajwe ku mugaragaro n'ubundi na FARDC mu itangazo ryasohotse kuri iki cyumweru gishize cyangwa se duhereje inyuma. FARDC rero n'ubundi ivuga ko iki cyaha gikomeye cyane kitazatambuka gutyo ngo kigende gihere, batazigera bemera ko abaturage bakicwa ngo birangire gutya. Yamaganye ibyo yise ibikorwa by'ubugwari byakozwe n'umutwe wa ADF bashaka kwihorera ku gihombo n'ubundi cyatewe n'igitutu cya gisirikare cy'ingabo za Uganda n'iza Congo bifatanyije muri teritwari n'ubundi ya Irumu aho bita Mambasa.
FARDC n'ubundi rero irashimangira byimazeyo ibyo yiyemeje igira iti tuzabahiga hasi hejuru ubudacogora kugera mu ndake no mu nda y'isi yabo tuzaba tubari inyuma nta buhungiro na buke bazasigarana cyangwa se bazabarizwamo tutazageramo. Iki cyemezo cyongeye n'ubundi gushimangirwa nk'ubutumwa n'ubundi budasobanutse ku baterabwoba. Repubulika n'ubundi ngo ntizasubira inyuma habe na gatoya. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi ingabo za Kongo zizahanganisha ibitero byo mu kirere byo ku butaka ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose kugira ngo ariko bace uyu mutwe kuri ubutaka kandi bawuryoze amarorerwa wakoze. FARDC yakomeje igira iti rero umutekano ni ikibazo rusange kuba maso rero kwawe bishobora n'ubundi kurokora ubuzima bwawe. Barasaba kandi ubufatanye n'abaturage bagahuriza hamwe mu kwirwanaho ndetse no kurwanya umwanzi ndetse no gutangira amakuru kugira ngo habe hari ibyagenda birwanywa. Turaza rero kubigarukaho mu kandi kanya kari imbere. Reka tugaruke n'ubundi ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi nazo zikomeje kwamagana ibitero n'ubundi barimo barashinjwa n'umutwe wa M23. Izi ngabo za FDNB ziramagana ibitero zashinjwe byo gufatanya na FDLR, aho iki gisirikare rero cyahakanye kivuye inyuma amakuru agishinja guhaha ibirwanisho umutwe wa FDLR ndetse n'imyitozo ya gisirikare n'intwaro mbere yo kubohereza n'ubundi kwica abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Huvira ndetse n'Imurenge. Umutwe rero wa MRDP twirwaneho ukorera n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ho muri burasirazuba bwa Repubulika iharanira iyi demokarasi ya Kongo niwo uheruka n'ubundi gutangaza iriya cyasara amakuru. Iyi raporo n'ubundi rero yazindukanye mu bice bitandukanye byo mu cyumweru gishizeho ingabo za twirwanaho zamaganaga ubwicanyi buri gutegurwa n'abarundi bari gufasha umutwe wa FDLR kubatoza bahana ibirwanisho. Impuguke n'ubundi za Loni nazo zashinje ingabo z'u Burundi kuba zimaze igihe kinini cyane zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu ntambara n'ubundi barwanamo n'umutwe wa M23 n'uwa twirwaneho. Ni mu gihe imirwano n'ubundi isa niyagabanyije umurego hagati n'ubundi impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Imitwe n'ubundi yatwirwaneho na FC23 imaze iminsi itanga impuruza yuko n'ubundi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo abarundi ndetse na FDLR rimaze igihe ryisuganya ngo rigabe ibitero ku birindiro byabo ndetse no mu duce tugiye dutandukanye. Ni ibitero n'ubundi aya makuru avuga ko biri gutegurirwa n'ubundi mu bantu cyangwa se mu hantu hagiye hatandukanye harimo abantu biganjemo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bitero rero barimo barateganya ko byazafata mu bice bitandukanye by'imisozi ya Uvira ndetse na Fizi biturutse hano muri za Bujumbura kuko ariho bari guhererwa imyitozo. 23 rero ikomeje kubyamaganaho ndetse n'uyu mutwe wa twirwaneho uri mu mitwe n'ubundi igize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bashyize hanze itangazo aho barisohoye ku cyumweru gishize bavuze ko n'ubundi bafite amakuru y'uko Burundi bwamaze kohereza mu duce tw'imisozi miremire ya Uvira na Fizi abarwanyi benshi ba FDLR inyuma y'igihe n'ubundi batorezwa i Bujumbura. Bagize bati rero ubundi amakuru yizewe neza arerekana ko abo barwanyi ba FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda baherewe imyitozo ya gisirikare mu Burundi n'ubufasha bwari bwo bwose n'ubundi buhagije bw'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatanzwe na guverinoma n'ubundi y'u Burundi n'iya Kongo. Twirwaneho n'undi yanavuze ko rero FDLR zamaze koherezwa mu duce turimo Ruvunji, Rubariki ndetse na Rurambo ndetse n'Iminembwe aho zavanywe n'ubundi n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo zikomeje n'ubundi kugaba ibitero ku banyamurenge hari nako kandi zibatwikira amazu ndetse zikabasahura imitungo n'ibyabo. Igisirikare cy'u Burundi cyo mu itangazo cyasohoye ku cyumweru cyamaganye ibirego byose kirimo kirashinjwa kivuga ko rero kigira giti ingabo z'u Burundi ziramenyesha abanyagihugu n'abanyamahanga ko Burundi bubana mu mahoro n'ibihugu byose bituranye nabwo kandi bugendera kuri politike yabwo yo kutagira uwo batera no kuba umuturanyi mwiza. U Burundi rero n'ubundi ntibushobora ngo gushyigikira mu buryo bwari bwo bwose abatera cyase
abatera igihugu gituranye kigenzi cyacyo. Amahugurwa n'ubundi y'imyitozo yose ya gisirikare rero ngo n'ubundi bitegurwa ngo bitegurwa kinyamwuga ku bw'inyungu z'abarundi hagendewe ku bikenewe na FDNB. Ntabwo bajya bategura hanga ibintu bitabafitiye inyungu. FDNB yagaragaje ko kandi jenoside iri gutegurwa gukorerwa abanyamurenge ndetse Burundi butabifitemo uruhare, nubwo bakomeje kugenda babishinjwa umunsi ku munsi. Hangare n'ubundi twirwaneho yagendaga igaragaza ko muri za Minembwe na za Uvira n'andi hatandukanye hari gutegurirwa n'ubundi bitero bigizwe mu ruhare n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho bari guha imyitozo ikarishye cyane n'ibikoresho aba barwanyi ba FDLR. Iki gisirikare cy'u Burundi rero cyavuze ko ibyatangajwe na twirwaneho ari ibinyoma byambaye ubusa bigamije kugisiga icyasha, kivuga ko n'ubundi kibyamaganye cyangwa se ibyo bintu byose ari ibinyoma, ari ugushaka guharabika igihugu cy'u Burundi. Cyunzemo ko ingabo zacyo ziri muri RDC zikorana n'ubundi ubutumwa bukinyamwuga ndetse no kubaha mu buryo bugiye butandukanye bukomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Ati ibyo rero bindi byose badushinja ntaho duhuriye nabyo. Mukande subscribe, like, share ndetse na comment ni muri mushyashya, tuze kongera gusubira mu masaha ari imbere. Ciao ciao.